Mame Mao Akwaba and Faumbra Ghana in Sem TVGH so wafreme Adjoa searching. Mami starting and common from one bishop bia was a friend of Emperor Bishop Bediako. Founder Jesus Power Eagle Kingdom International. Muntian Bim Bishop Bediako. One of the founder Ewo Jesus Power Eagle Kingdom International. Na opani kwankyerefo aba social media. Sa ono ena ekum na ntwie maako 32. Wadu wo mo share fom. Ema NDC amanyoku no enwini ye. Na sana tue maako 32 no a okum yadi ya sacrifice ema NDC eba power no enti yama no ho kwan na pantan ensuo kwam won feel na won si asori dan e won nsuo kwan mu na ensuo enyini mfa amanfo na because of say NDC na wo power no come na ntwie 32 wadu wo share from the whole Ghana NDC amanyoku ba power ntino wapeso atini na ntwie ka enti baabia ensuo ta afa no na won fili ho na won si na sodan pantanfo ama na ho kwan ama na nsi anu nti ne buafu aba social media aba ka kire wiase nyina se eya ne ntwie 32 ana ma NDC amanyokuo eba power Emperor Bishop Bediako me kan pen e de akire wo ne se wo ne ntwie 32 no emu ba kumpo anya adwuma me ka kire wo ne ntwie 32 campaign say ye pet domunti enye kwase bia na so to ni manu emiri bi uye hobsia do ye bi maye na ebo wabaso enye kwase bia se oketete free fa wo feel so proud and muba so a se de ye kennedy ne wo ho atra ze pache no muba so kwase we su a emetom ne be me se nyame nku ye ne atiase a muba fa buo e de me buo abre me ha Dr. Onwa miare na yire man ni president ya munwu se san kwasiafo wenum bi ebetre radio so egu anim ase di ukun atem na wabegyina wanim e show nsa e kasem gu asum one man gab how obedru we se ka utwifa no soko onye nipa ese ka so ana we o mo nyama ofi mo ntosi obia muhwe de oye muhwe wa obia wedi kaka se ono de achambi se Ghana forma kwan ma yema we be di president dia ena ne agimi pa se na obajitare wono edie na ope because also ope MP nti wa hada fa kamera de di obi se me ko na makwache se me na ba umia enti mu nna mu ni machina mo nkohwe me se de be ya manfo be hu se me nso me ko na nkrofo na omuni no ma ye ka kire omo se hwe ho ma mi hwe ho na mi ndi kakra na ya wo ma begu wiase na jimia na omu jimi no janto o se yenye ne dai ba umia e wicked so ko tete jantoa mahama na mahama na akofa na betena so no wo Johnny no bono ne ba umia hwa na ye wicked ya na chese mukasa te sede ntasuo na mukasa te sede madwene ye ato atechem atietia so mahama wono ensuo yiri fa manfo na ono edi akwose white ye hye den
white ye share den dwantoa na wani afra excuse me obi mfa ncheme na wani na abo ana no waso na asisi wo him handkerchief ho no wa no mi bisaw madwene mu ekeka mo because what to wunya sika di free wo mre en wanya you don't know where the money come from but Ghana ni no te abonten na nsuo de ne kono the taxpayer na ye de mawudie nti dwantoa mi gina ha ka kire wo say wo ye campaign mama hama ye ma no yi doctor mama duba mi din free mu the excellency yi ni din free mu because Ghana ni na nsuo e de ne kono Ghana ni na otua kanea ekese no tax ene ye gidi brem mo ye de matoto social media so no na mo tena ho kasa ma NDC fo mo ene taxpayer sika ye de ma mo nyame betua mo ka dwantoa wo be bodama ma wo di sika na sa wo ho ya de wo kwasia ema bi kwoteten tokuro bi ne yedi wo ma ne yedi ya be wo mo ne yedi ma begu wiase na mo ha nipa adwene kwara kwa wo ye ka nipa a wo ka ho bi kurasini a waton wani mo nyam de amasika kurasini a waton wo man senken waton de ama sika wo ye ka nipa a wo ka ho bi na okatachi afrifa no na sisa ayi be kan ye no aku mafia sika kan be kan ye no edua no na enyi okatachi afrifa na bekosoa nso anya no na me ka kire Ghana fo si obia mfa na ni hwe okatachi afrifa the insult what the man ye papa Alhaji Mahmood Bawumia enim guasia wo gu no na me pese as well dedicated you call yourself nanu ya na kosu ade wa abrochiro nanu ya na wo se ye ntonyum from me bisa wo say for you to use that language me question me bisa say okatache frisa Dr. Alhaji Mahmood Bawumia woni ni nyina wotwa wo ho mogama wotwa ono soso ho mogama se moja beba nanso na wo frɛ na chempila omo ye nipa o wo ye nipa ena me ejiga na fo nyina se mo a mo bebue mano a mo be kansam fon afantafo ho no mo entafo ni bi na ya na sometimes omo koka be koka omo maka no there's so many of them are so gentle respectful way so what you say ene woni a chempi kasa hwe wo koka na so korawe na so wo kokawe kurasini be matesew hwe be ma abasaba ka so oyi funu so ntema ha kurasini be matesew nya ye gbemi motoa na mukasa te se de ayi ye kan se petrol ni kerosene ejinejina madwenem hwe se de ye tu kwan ba abrochiri no let me tell you something sanso so na siremfo omo so tu kwan eba Ghana enkronkro na aka no so no aso be pa ma no aduane di enti so obi ba wo maame ho no be do e no obo nsa enom no oda any choice ono na make it choice but that doesn't mean say wo fanko enko follow wo bia ho na mo nko keka nkwasiasem emfa nkyere ye frad bearer oh edua wo bo na ado no na enya wo nyame bekoso atua wo ka wo bede da fam e de amamanfo enche bia chempe yire no beda fam de ama no wo bekọ nanim kura befa no kurase ni be mateso ajimifo satam na musem moye ayidi ama mahama moye campaign dia mahama na munim se moa mu future e na mo se no na munim se mu future e na mo dente no e na nyankopon bila aboa na chibila na mi betue mu nyina moka nkurasefo bi tisem mo ba gu Ghana so e mani paso nkwa didie ya NDC fo to na anu yo mo pe chese me kasa me ka Ghana sem a ade be chia ma breski wo nkwa adwuma
Muhammad di kan ba ya oba ya obedi 4 years na walk-on. Na wabaka guwama na nado excellency woban. Oko Rollins kura betena sa meeting ni mu bi. Late Rollins obetena meeting mu bi. Say Muhammad ekwo wanja ne tra munni munyansa na madwene jimi no. Papa ne kɔ no hwɛ sika wɔ ne Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ejama NDC fo. Nkurasefo bi te sam. Muka se nipa nyina na ajimi ana. Na Ghana fo no so no bi na mote wase jimi wo madwene mu a mo so sa nkwasiapo we so. Ya munkɔ kenkan. Ya munkɔ lodu na munkekan. Ya munsu ntumi nkan so munkɔ SK wo for disappear mo wo Mr. Maf mo na munkɔ hwɛ wo mo show ni bi. Munkɔ hwɛ. Omo ba kenkan ama mo. Te se wakɔtena so de dem ne ye kan Bible ma wo. Munkɔ ne ye kenkan ama mo. Na munya nkurasefo we dwanto am a omunnimu ye di wo mo a omunnimu pia pona ti se mo hwɛ ho ma no so obi ba nkwasiafo we mu nyina no mukɔhwehwɛ wo mo a na muti madwene mato ayi sapeten momma mutiri na sisi mo kon no so no emunya duru adan and for so many years mo pese NDC de bia wo mo ba fum sika te se emoa efum aduane ewo fom na mo to wo na mu wu mo to wo na mu wu flooded ye ba ye friend say akra nyina ebia si ayigbemam so mo nyina aka o ma no watom o mo pese o mo beka o mo pese o mo beka na bi betwa mu nyina mo ka de mo nyire mo ho bless ke mami nya nyame nhyira bye bye face off okodia peace yenko face off ko obadwa so afri so nyame na meyi mu fri so pacho peace hello Omonte. afino mate yenko Good evening. Evening napom Aduma na mo. ye ho ye pa Obia ho ye pa. adum E da nyame asi. Eske na Ghana fo na nkasa nkasa media menti ase o. Na Mahama akodi ni boni na nyame punishment na modi MPP fo na ye twa mu na. Omuya MPP fo no. Nana atiso ni nsu antoda. Enso toy. Na hu se nipa wiza. nsu anto Mahama akodi ni boni nyame punishment no a Mahama se wono wo hu de waye ne ho a waye se sabi balamfo bi o wasesa bola so aduane de wo hu de waye ne ho wo hu John ano waye akwala na so ye pani ana ne ho na asen sa kula sini ne ho na asen sesa de ye boso adwe uhwe wa uhwe ho a ukasa wa fene Dr. Bawumia chese mukasa na se chese some trade school na mukoye no wono Captain Smart no kresi ne wo mutiri mu ana Dr. Bawumia MPP ni Nana Akufo-Addo ne nkrofo ndi na mukoye NDC for di won boni na mo be hwa kan se mo esentrofo e wo se mo ye ni kura na mo ka de ekoso enye amaka de ekoso ye maka no mo ba na chese mo di MPP na abesi ho no adan Nana Akufo-Addo ne baba wo me mo de mo ka hin wo ho ya ko grant wo ho ya kokla na wo si abro so wo asi wo so le na da bia wo de papa ibesi wo na wo di na ta adan Mahama die na Mahama amfanya politics. Onu mso kro de be politics. Onu an be gina hosa na Nana Akufo-Addo enso to ni abambo ni nti enso nto. Enso to nso adan na Ghana semtronfo mo ya yen klasifo sa. Money me say yen school say someone go central school. Mo san ko yen ye na ye ama so for ya mo hwe se de o mo ye o mo niema.